Opatafour TV, your channel of truth. Right up with your friend Mobibia Kwababa. Opatafour TV, TV of the moment. Opatafour TV, aha. Na wasa oshe. The bia if ya the bia ya jimro. Ni afro odifo Opatafour. Asasiano na nsia. Samra meka say na efia da na efia da de. Prophet Opatafour ura onwani studio wanwaso. Apamada ka studio hani ura na hopopo. Udi agro kasa be ka oyem. Prophet Opatafour ni fo am akwa aba. Hey Prophet Opatafour. Na 40 days hey oni fo si fomo. Prophet Opatafour. Sa sama na wo kan na se de wo ba ye no kwasi adan no. Eja be nde ye de nyame ase. Ayo ni fo. At no last year timi 40 days na ba na wi. Ba wo si form. Ya be ni de we nyame. Wo si form. Ya urade adom Jacob tumfo na adom. Ote ase. Enti ya do bibi oba ya ase. Adom ni nyina so mu hu se da. Wo si form se da. De ebe si no kura chi. Akwankyere nso dos wom kama. Na won na dom puba se akomo de. Na minu ya ba ko US o say on the rubber no to no farmer no nkoto ni ne dem no sole a wo hwehwem on say odi for Opatafour mpeni say akukọ ba oben woni no oni di abebesere enti oti America de ya no account o say fu na America for no nka ho so mo ni PSA o man PSA ma yi o madi hey odi for ma yi America for asem ni fi ma yi America for adi e say UK na mtie. Hey, odi for Opatafour. See your human we and what next year jam. Until you can America for them no yaka. Enti wonti ase. Enti unia. Odi for usi form. Ajebo. Anya bedru na jampai pa. Adanya mi sane because woman bi omode ne ba omkeka no Opatafour na wo ha no. Ontimi nanti o omo pagya no. Na ya omada o ma no mde ni bewura so dem. Enso awonwade a wo ye ya woman ne ko ne si gusu a wo sere sa Prophet Opatafour onyame tumi bibi se ne ehu bi a che o onyame tumi ni de tumi ye no miracles there ya ye bebre nyani na ne twaba TV so ya ye bebre I remember last time bi near year 19 service bi omo de woman bi free kwa umpatemo 16 o baby oba e wa yare ama wa ese pe no wa fo aka se pe no da fom timi on timi sorry so erade ye de nsaka na okay no sorry na nti 80 miracles keeps on happening each and every day and you know enya nwanwa onyame tumi da so te ase sa na be say everybody should see say onyame tumi da so ye de te ase okay enti edo bibi oba e bi ase okay mo am be support the program, especially you people living in the States. America for so by pa Temanen crowd says in it your mother. Oh, yes, your mother solid for the amount of fakura. Prophet Opatafour. I'm crying for no, Kumasi for the Manua. Kumasi for I didn't see a nas on no nice. Kumasi for Nipa Baku painted as a mamma coincident. And you know, Oka no kuna and can I the unborn indoors of the door. No, young coast to do Gumura. Prophet Opatafour. So no Gumura, Uncle Habra, baby. What I say, Oka no say, Opatafour, men cook Kumasi dear, Kumasi di Kumasi. If you force you come. Oso sementana. Isi no eno ntibi biase eno ohwemi atibi biase na oh yemu yeketebu nko. Baby you man, no ye dey. Baby anyiwa baby aje. All right, abusia odi for Opatafour asase anu na nsia. Why no 40 days a week na ya jere no pampe ene fiada. So odi for meyi nsam mienu bi anu maye. Na ko abre o ye 40 days mo mani tua. Anso ya yire no pampe amodi for ajemre awura studio so ya. Prophet we dey boko ketuwa bi ne ebisa because answer atwudie ba ye nya wo a ebisi se wo na ajemre ede ye wura mi ehu ba bi atwu ewu efiri pa. Enti efiri ho ya hweye ne ya bie ye ni so se bibia si a ya be ba be down no ajemre de ewuram Prophet Opatafour na de aba foforo de na nka me pese be bua na pressure ba me so ni videos ba me so no odi for se si ade si ya si na nsan na Brazil minim se ho na se wo kra hye koma for mo ho
ah me kai pa wo de e beba so na Brazil de asi no odifo ehu enwanwa na nse wo se Carnival bi o mo ye na se bonsam no ma pagya do kokro so wo de sia Yesu o sa Messiah na o mo ye Carnival ni wie ye no odifo ro hosam de asi wo Brazil abontere no ye ntimi fi ano nka aye su ana brabo na odifo aduru se ya woni ye fro ada na yetimi ya Carnival ya ji ya ni celebrate Carnival ni e be wie no owie ne kase yetimi to man so pa say Prophet Opatafour e de enko a yo me da wase odifo e de o asasi so me tia UK for obi ajo so I think say the video was circulating on social media minim say dan o ma send bi abro me de bebrebe me phone nyina sizi hey the see what Brazil the people were throwing sight to it. Yeah, Facebook the baby. Okay. I think it's one of the trending videos where a trendy you know. Sometimes when you tell people the truth, Christians of this end time, you know. Okay. I'm on pen cry. What kind of cry? No, not necessarily. Let me put it. It's a general thing. Okay. That's a do one and pen. Do one and pen cry. Okay. But oya dey ya no credit ya dey ya no credit okay so na me ntwi wa adwene nkwa chichiri all right tamwa atwuto for me no me baba explaining something to you people okay na me dey awurade ase say obi anfa nhye ni tirim say ade akwasi buroni ye bia no ya aware of it onim de oye okay de nti akwasi buroni the Bible bra bibimam okay onim de oye but tie or the oyawe okay enti afashe bia abrofo be di bia wasase we so no omo yawe okay so what study big mansions okay skyscrapers ne machinery inventions nyina no before ntimi nya bi na bi ya to ya abrofo now obusa was say where do they get their inspiration, their illumination, those knowledge? It is never taught in any school. Say nyame na de mo nyame no what hin anu dey say ya dabra ya dey bisa so what must the image I'm trying to throw to the public and say the omoye it's totally susceptible to paranormal where it can never be defined by any scientific means. And the person me mom says before omunyo spiritually conscious this end time. Okay. Because a lot of things na ebabisi. Yes, yenya hweye pa. Yenya hweye. E wo sunsun nyuma ho. Spiritual things. Okay. Matwase. So timasi ya. Matwase pa. Etu hwa. Midinka be ka bibi kyerɛ mo say FIFA World Cup no there was satanic event okay be a exi or I friend no the nocturnal gathering of witches and wizards and principalities good okay this is the same event ni bi celebration na bi na cause and a call no na me ka kyerɛ say 2023 okay a rebirth it's a new generation. Okay. And a new birth in what essence? A new birth in say ya wo bonsam foforo. Oh, okay. A friend of bonsam will take you over already no because say bonsam dey offer wiase dada. Yes. Say the na Kristo Yesu Messiah no or ne tetefo ne nante ye na so oba me wo no Messiah no edie no. Sa na Satan so dey atie. It's a new birth, okay. A new generation, okay. A new system of governance, okay. Which Christians don't have upper hands in this end time, with the exception of people who connect to the dark world. Okay. Omo mo yesumu nyuma and the upper hand this end time. Brazil die enioma bebrebe etimi kyerɛ mo bidin kan ho asem kra proud to the celebration of this Carnival festive way occasion bidin kan ehye ho nkom kyerɛ mo sɛ omo trusu nkuro bi wasase so as Satan emetie trantwie they said they see cat na me kyerɛ mo sɛ after event ni bia no a very terrible Bibi besi okay disaster be a natural
disaster BBC. Okay. And I learned that people were the omu so ready at minus so ready because they were making mockery of Christianity and stuff. It is never. And you no correct. And you no correct. The Christo punish you. And you no correct. Christo punish you be a satanic orchestration where after the event something of such is supposed to happen. And the Satan is a kumnedom. And yes, Satan, I'm say anytime there will be a nocturnal gathering of witches, wizards, and principal or demons, you know, after the event, you know, I was say you picking crofwobi so. Oh, now omu jan PC those Trinity. Okay. So Trinity the serpent. And to show occasion ya omu ye no. Brazil. Daddy Katana. Also na Trinity no wom. A goat no ne one na no I say no. And Lucifer. E3. It's Satan, Lucifer and the serpent. Now, we share the same event in the sea of Brazil. Okay. Brazil the ano so Yehu serpent no. And Yehu Lucifer. Okay. And Yehu Satan. There's a team now called Katana na Drew. I want to call Brazil no. Yeah, I say mo. So what you say? Enti me catch na mo say World Pele. Omo na kun, omo sacrifice no. No be because why do you people always associate legendary death to evil we say? But the reality is you can't cry. You dey D4. Menya ordinary D4. Okay. We are panoramic seer, okay, where we decode scripture symbols and events. They won't hear say and na yen ye tia say decode ma we dey. Tia say. Enti usha eniomani bia esi ye na respectfully utimi say we a pure satanic event. Okay. Enti bi din ka be kire e ma mi si so ka kire u jam. Say the next satanic event biem no ombe held no e Brazil. Me catch them say Brazil. Come shine dey ato. Me catch them say the next satanic event e Brazil. Enti no ma pick Pele no. Yeah. Na Pele on the team omo dey gina wiase so. It oba pick no. Okay. Na omo pick no just to pay a price for the next satanic event no to be held in Brazil. Okay. And what happened no? Omo na demu tintiman no e 3 fraternal society no. Okay. Enti no omo illustrating omo nyina ade ho no. Enti the 3 fraternal society no skull and bones, Illuminati and a Freemason. Omo nyina no mo ho. What you say? Enti no omo illustrating omo bibia e den because they are the rulers of the world. Omo the rule wiase. E di wiase so. So what you say? Enti wo share video na so me akohwa. All right. Video na me catch omo say the next country a satanic event ebe course no we mi ye kan e share ho nkom kwa ansana Brazil for ABC bibia dey. What you say? Ti so me akohwa. Right now we see am me akohwa Opatafour D4 Opatafour asase no na nsia. Ne nkom sha o share say the next satanic event no be called Brazil no. Abusia ye hwe mi mra. Ya di agro na Awie no. I was say ye nyamoja. Ye nyamoja. E di tia agro na edi ye ni nyina hoka. E di nka. Okay. Na awu a ye say ya rebirth a new generation, a new system of governance. Yeah, they are born at last year. Okay. And fortunately, Ghana was chosen to pay. Na yeah, na say chukura den ko ankobi. Enti omo mkobo ji sika no ke enyi bie. Very good. This comes in. So sunsun onra. Woni e be fawo. Oh, okay. Na say omo mkobo bo na obia den. So sunsun onra. Oh, look at on the media space. Okay. Look at the kind of comment about Christianity. Obia say we are very good. Obia say we are very good. Adoye hene no. And so adoye sa. There is shame in said the onu ya adoye no. Oni e di na twa so. Maten. Wan kobi mponko nya dollar bi kura no yekun. Tieni o. Ko nua mo kura. Ya wo ye no. E di na e dey. E twa so. Now me catch na me sorry man. Wo a wo hwe me bia obetimi afro mo abusa wo. E no kura Ethiopia. Audio nyina ho. Yes, me catch na mo say o me kum nipa me yensa. Okay.
na nipa mi ensa no kwa me fa so ku no ene omo anenim okay enso no me na yira fa wo said you no me yo but what they know is say they need blood to appease those three gods omo invoking omo during that time wake up no okay and Achia one Pele Achia one World Pele yes I can one as a footballer about yes asa kachu anya Ghana o but we are see footballer akase yes because World Pele your ball World Cup we are no call yes Brazilians went me anje and say those who partake more Matthias here who ko bi nko ade o say yes we dey share be free yes our bobo pay yes okay and this man has also paid Matthias here it is akase baako yes they say omo hia miensa yes na take for wusa good I told you sir after the ceremony no I was saying nipo bebrebe bomu you see sometimes when we say it like this and people think oh these are all conspiracy theories. Let me tell you, if you like, believe it. If you like, don't believe it. That is why I'm in Okasa. Okay, abusia. And the no Prophet Opatafour. Only for we plan you can enche yo. Yes. Yeah, Opatafour TV anu ya na wo this and na me be kai. And I did you see last week. Yes. On say we the other studio. What you say? America City or no New York City. Honey yeah. We am to man me no. What you say? And it just exact ade amekai. Na any problem ejide me kan di because me nya so from painful bi am frefrem said they make perfectly truth na so do mani hwe ne yoma and lo and behold the same satanic event you mo ja ne kata no pepe na me pese ye ko hwe video no na me chire o mase because unim say video ni mu no omo yade bi ma efe keke omo be da Satan yadi omo wiye ye no e na omo di Satan ahenie mu emu nsam e be kire wiase the Satan ye wiase ene anti ase o well yes omo wiye ye no e na omo sa de asamado e be kire wiase omo wiye ye no so no omo furi asamado no e na omo di Garden of Eden e sa be kire wiase omo wiye ye no e na omo che onipa baako e de gina ho to say Christo ya bon sam atwia fa ne so e de piaw e won mfe mi nyina ho tamwa Prophet na wo ade no ti ase ye some dia me ni ya ni o di Christo sha for ma David she enti anioma bebre on say omoye ma dead bodies wo wo levitate ye Samafo nyina so le ni nyina wase kire oh okay e wase kire enti enko he video ni alright abusia ebia na unya konya enwe video na ye ka wasem a esi Brazil no abusia ye hwe bi ni nyina ye mra no difo nye mre emfa ye nwuram si ye hwe bi mra Tifo Opatafour yes we so usha omo pese omo kire the first day no omo yi Satan apie na omo yi Satan pie ye no omo alanche no wasase no so enti esese onipa bia no ekokochia no enti nipa ne gu ase a bibiri a teacher video celebrating na omodi twam kono na ohwe ade bi ekura ne nsam a ese kuku na te se kuku a yedi muaso na ebu aso te se Father Christmas cheni bi na nye Father Christmas kusku ade ne ekura ne nsam no ejina ha ma onipa kra omo ekokochia ni nyina mo kra wo ne nsam ana ohwa ade a ode abu aso ye de abu akukuo no so na enye no a obese wo kire nse onu Satan
aye muaso ekata nipa so said o katere Kristo Yesu e wo Matthew chapter 4 was what the wiase nyoma nyina amam to koto na asore me a enti eno no waye muaso ebu nipa so na wo hwe ne nsa ba akoma se pia obi ana ibi ne kura no agyan bi okenkan Isaiah 54 obeka kire verse 15 downwards na was one ma osefo no se onsei na ona ma owemfuo kukuo so poma so omfa mu bu owemfuo nti we na Satan said ye o kan o hwe ye hu ya the gate of hell with demons and dead bodies resurrecting you heard the gate of hell ya kan samado aka enti o hwa ho a onsem krofo bi ahye nkokon ena o matete ho ahana yete se amusieye o hwa nipa tuntum bi na gina ho no ye wo bofo no now the ompeso mo kire ni obo se emu bi so abiebie omo ayesiesi omo nsamampom nyina no akwa bi na hye mfimfin gina ho no enwusie bi na epie no enti asamado no hwe se akwa de rituals o se o ye rituals o namu no omo masie nyina na levitate no omo asore na omo sinsen wie mu no uhwe mu no sinsen wie mu ne nam omo ntam no so ho enti de opese o kire ne se awie yemre no se obi ne bo odua ne kun se ka ne kun adie ne kun wo a adie bi ekun bia no obesa asori biem te se de tworo ne kae no o se na epo susu beyi ni di ama wate ase epo beyi ni di ama te nsamanfo no e na hu ye no se de tworo se me kan we ensusu hu a it's a perfect replication of the Garden of Eden with serpent osha serpent no na di animu no mystic person bi and a hunter say a demon, a representative of a demon. Now share in 15 as a light white be blue color be as well or baby ni be dancing naked Adam and Eve more dancing naked and now she say dua BCC si ho na enua na wo edin true nim enua e wo edin true nim no sana omo pese omo kire na Adam and Eve no more dancing naked no naked with the fruit of knowledge radical say ma onipa entibi ni no no o hwe oba na oni gina ho naked oni oba no that naked no Eden true no no the Garden of Eden the water the tree of life and kwasu bonten no eno maye ye no no ene etwa no and to say this is the kind of image that the white people wants to portray to you people. Now o share image ya basu Lucifer and Satan otiapaka. Now this is the devil's paradise. Now this o share baby Satan when abon sem krofo bi ahye ibi ni namo hu omo a we mu ye demons and principality and usha obon sem krofo bi ahye gargoyles omo no ye demons bonsama hiniem omo didwuma ebua Satan na usha we mu trap souls we Satan no na da so no omo celebrating no omo worship no omo na hunu ne kasio ene said we sia serious yakudunu we as film na usha souls nkrofo souls no ma chechire souls eno achechire na souls no ma chechire ni nyina no it's a trap souls ye ko destroy wo a ye de nsa no mu adwama mokro no entro from all walks of life ye de asay wo now wo share de ekoya yesi owu apakan asante kasem yesi owu apakan the train of death. Now Shankrofo the shisha cage passing by with people trapped in a cage, taking them from the earth, driven by angel of death. Umusa akwabi aswati mutu biso skeleton. Where you wo apakaina asante kasem ya ka kosi wo di na apaka abefano. Sa no mo patchere into her saman for skeleton and no mo ejina hon nti no wo mo nti wo hwe de abasu ya skeleton
and a way the a Masonic temples, and you know say Masonic are the people leading the world, and it's associated with Illuminati, and Illuminati is found of deep dark things. Into Shema Freemasons for other kinds see one. Now skeleton a chair mona minum say skeleton be chair and sana Masonic temples eba na osha and no you kind of saying Masons form di wiase so the abasi you can say the devil dragging Jesus on the ground, stabbing Jesus, the king say ombaso mo say Lucifer twia fa Kristo Yesu so nti ohwa akwana ohwa omuna ombobo Yesu say no twia fa Kristo fo so omuna di wiase so nti de ombaso mo kire wiase no omo twi Yesu fom Yesu na da ho no ode ade awo Yesu mfe nti omo twia fom pa kire ombaso mo say Kristo fo e wo wiase omo twia fom so chese are ho say ni nguase ema Kristofoɔ say Kristofoɔ bɔne nse kɔso nso be kom no mu nyina omugu hɔ no omo yɛ den ɛkɔ asɔre emu Pentecost Assemblies of God CAC Christ Apostolic Roman ne ade okay. Prophet Opatafour, video na da ho no. Only for jemre. When you say you who hey, wa jemre na fa ye wura. Prophet say na sit. What you say? Who show video no the first one no. Who be who say obu the image above si ho. Okay. And na Satan. Eti wo say and obi e kochia no. Enti e rebirth. Okay. Eti say na ye wu Kristo Yesu. Na nyansafo miensa no amakochia no what you say Messiah format na so no na say omu you see abrofo no they know exactly the omu yo okay abrofo ni nim any event bi omu ye bia omu nim ana omu nim sponsors omu a sponsor omu ye dey hold such event yes mu wachitafo okay it will show video na first one no Satan abesi ho ana ade bi ta Satan sam ayese kukuo ana ayese Father Christmas cheni bi guso what you say sa kukuo no ejira ha ma onipa kra eni wiase emu abetutuo etu kan Matthew chapter 4 verse 1 down na uso ka kire Yesu se ukoto me na usware me a me di wiase ni sa nim ne o ma nyina abema fi se de ayedai which means emuni panyina sha wansa ehyenensa ese Satan sa afoti ase eti saade na kura image no Satan ewiase ne animu ne o manyina ne kura no okay emusuo na eguso no ayo no Satan ya ogu nipa so okay ona di nipa so o hwa ne nsa ba akona ubo nse piaw ekura no okay wei ena yo wenfo poma no Satan wo wenfo poma ni bi ena urade so wo wenfo mezaze eti wei de kura ya kan saying bonsam no Satan no ubehu no Isaiah 54 verse 15 downwards okay oso pam ntokwa enso mfiri mi awurade okay example mano osimi na me bo osaifo se on say e de na ode say de ode say no ene kura ne nsam that's a pomano no ode die pomano no ode ball etu kan Lamentation chapter 3 a obeka tro say mini oberima medi amim awo na nibra ba no ene kura no we na Satan de abon krofo wase o maware wagu o maware wachiachia ya kwan okay what you say now free the next one na ubehuru bibi to say baby wo ha omu nyina share red na ubehu say enipa bi edi akoniaba wo sa ayi na ya red ni mu na ubehuru say o chantia duru baby a na dead bodies na awuwo ni nyina no o ma sa levitate o ma sore na abon say nipa jire ade na no o mu tena mu say o see now can revelation o see na edanu duru ho a epobayi ni diaba okay asase so de ne de asase eti by any means to which your life was taken from you kwambia o kira afiri wonsa so obi na boldie ku say
obi na tu waduro ka na ball obi na juji sikaduro yale bi na ku Satan de na oye wa wuye ombe so omo kire mo se ada no obi a be sa sori biem Ajani sane ya during that day obi a be so ntina body no etu hwe furada ka be makoma 14 to 15 ene sisi ho no ene omu nyina levitate ene omu nyina sori ya omu sinse wiem na de no ogina fifi ho no eye owuo bofo a ono ye den onu twam okay what you say enti eno any asamado no baby amusoli amufre na asamado no eno no okay eno omu wie no mbe kire baako bonsa ade bi ayete se ship okay so we go back to watch that exact video now baako ayete se ship wa etwamu a dragon ayese wowo ayese na emuro wa trinity kese dragon ni mu okay uba huru se enuya enkube ni nuya ne ababi esisi mu na uba huru se obarima bi a waworo no hu naked oba bi so waworo no hu naked ana baby a stage ne so no baby a bon se light bi e show no bon se omo sa de ya Adam and Eve no when your friend the Garden of Eden baby a otwiase ne dada onipa yi ni free ho no ho no to omo kira mo se onipa original state no ene ho no no atia ya kwan ayi free baby a ede eni gie ne animonyam ewo ena Satan no agi ilus ye kan se serpent otwiase no ayi onipa free ho what you say now who share video no for baako a okay ubo wonu say some skeleton bi otimoto bi so a ochi kasie bi okay what you say otiso a ochi ko ena enkrofo bi hihye kagim ena omote ho okay what you say good enu so no de ya amomo frɛ no owu apakan no no omo kira mo se owu obofo ewo hoi adopa wie nwumre otwi ni pafira samado na uhye skeleton na kwa samado okum ni pade bia na uhye moto na otwi na bedi ka kira mo hell the sequence and series the process to which man goes through so owu ansa na odura samado na obo hu se wati moto no so a ne se anwene a skeleton na otwi we na ya asantifo mpanyimfo se owo de na pakan abefa na wo hwe eye man na otwi eyi na skeleton na obo nse enkrofo bi hihye kagim sama mpanyin na otwi moto obo nse eyi bi hihye kagim enkrofo bi hihye kagim a ya trap yes ase kire se eye enipadodo owo ache wo mkra okay odi omo kwa asamado omo no ti doma ya twi omo fira asase so odi omo koro omo na gumu no ye kire mo sa what you say the next one afa ubo hunu se omo koyi Satan okay eni Lucifer a woda adikasie mu abemben no omo koto no no omo sore no okay die ya ubo hunu se ya tro hold the devil's paradise okay bonsama hiniem etu hwe bonsama hiniem na oda pakan ni mu na omo mari fans na bonse nkrofo bi ehihye cage mu omo okay etu the devil's paradise na say ne say bonsama hiniem ebinum krono na ya chi wo mahye eho no ewiase no unse uwo Kristo mu a okay sani o ma no afiase da no enu ho obi chemsisi a ensanom de na to afiase ontimi nyansa won twa bi ontimi ntena entro konkonsa abayiguro anytime any break enu tuo omo na good said the devil's paradise osi kronachi ehona konkonsa ni time abosomsom enu tuo what you say a kronachi enu na ekoso no enti the devil's paradise comprises of those things those anti behaviors enu na Satan ni ade a wo ye say a omo hailing no a dogne fa ekuta no kora what you say now the next one usha ubawuru say omo ye baby the square say dame na nkrofo bi hihye gloves as say we address omo ni masons freemason for na ubawuru say akwa bi ekura why say saman okay na
oye bibi say so all ba omo okoto sorry yes ase any say sa ho no I was say skull and bones Illuminati and Freemasons na the ombese omo kire omo no say sa nkrofo na omo ye enzamanfo bones na omo koto sorry sa realms no omo ye the masses masses mo amugu wiase as ordinary timamufuo Pentecost for omle din kan Assemblies of God CAC Christ Apostolic Roman for Anglican omle gu osa mo na mo koto sori wo mo because Masons for na di wiase so tiaso mo entumo no what they want and omo detective because they use e wiase no e Freemasons for dia di omo pe no omo de ye di omo pe na omo ya mu sika ye die e omo na etwa ka papa you know omo na nyeso ye omo dia e omo na bi adwuma omo ni ha ye Kristo ni ben e na bi adwuma bi edin nyemo bo wa ene e plate so eto omo kiram say all the masses mu koto solid Freemasons because hospitals are kese we are seeing a secret society Freemasons for there. Charity homes are kesiye nyina ye Freemasons. Companies are kesiye. Airlines are kesiye. Football teams nyina ye Freemasons. We are seeing mpayimfo nyina ye Freemasons. Until they are telling you people say you are hailing them. Now even in Christian world, they mu a Christopher even Bible amu isu nyina omo na print mamu. And King James no 33 degrees Freemasonry Grandmaster and printed Bible in the shed when what I say to the mu use ni na yo mu de to mu tira mu say mu koto wo mu sale wo mu da wo mu without the Masons you people mu timi survive what I say what I say now ufuru omo temple na wako uhwe video na mo say oh no ye petuo ubo say petuo paradise we petuo paradise petuo paradise no ye fra bibi the cyclopia na cyclopia na wa America and the all seeing eyes the all seeing eye and the there ya America fosi ka so na eni ba ko pe ene wo wiase obi akoto soli se eni no or you too powerful eni ba ko pe eni ni eni be ya eni a your friend say sika once a man doesn't have money you are blind uni sika when you fra now we are to talk akono de one de and crowdy for what I say e tu show mo a omo di kana hihye no omo di o no ate onu na control we ase to omo hihye omo ni oma no in sequence na omo wie no last one e fe kweke omo di World Pele omo di na gina ade bi so to say ubo say to say ball but a real global world he rules the world when it comes to boa obi ni wa so no good bia football ni bia ni wonu enti Pele no na bo se o shatale a ya tire Pele no o twa ne ho o globe no tumi ka wo so sa na tie Satan de na chini wiase nyina wie na o chini wo wiase so no na wonde ne ho na because to me be na control no na Pele wie no onyade ya onde no eno na bonsa akwa na wogina ade no so no bet mi bonmu ebo globe no obaso o tell say Pele nam wiase nyina no onde ne ho tumi bi na de ne nam na tumi bi de nam she tumi bi ase o she tumi bi ase de o ye nyina tumi na de ne ye oh Prophet Opatafour enti ade na odi a kire so mi ade tie no oh it's why we have got say ebi ade ne onam so no ompe so obeti ahwe da bi omwa we dey this year any answer wa mama kenye don't believe them oh any ya no wa sa no yes enti wo hwa wo ba hu say abrante baako baako she white eno baako so ehwe black or address it say Satan and no man pa brante bi ato what say Messiah no Kristo and no me dey ade wo ne mfe eno ne hu ya ye jabuafu no don't be so mo kire mo say
Kristo ahini atofom Samom yes you more patch na on be some tram say Satan ne di wiase so na sana Kristo ba wiase a Satan man akonya say onkoto nsori na wankoto ansori na okun no enti wiase ne mira bi ba mo ba koto asori wo mo sama ankoto ansori wo mo a o mesay mo hey the patch na yes because dey feel say Yesu no ogro no sa wa ne yen ogro mu ho go ogro Yesu na Yesu no wote ha anti ya no ne yen mo Christopher Pentecost for the Assemblies of God CAC no mo cha enyo omudom na doso this is where I came from mama sanyo omani ade maybe you free no this is why omuni Assemblies the Assemblies the SD na what they say me SDA for the gumi furu mamu nsuo obeye bibia me di wachi for awa imagine kwa me di wachi ana mo say si ankoto ansole wo emre bi ba said here omu ka kire Messiah no Matthew chapter 4 say onkoto nsori a wa ankoto no omku no emre bi a time this generation it's a generation where so wa ankoto ansole bone a enipa be po okay o adwumam na po bi koso no amobia mbe yuama okay ultima ntamu na oka no kra ebe de a mbe yuama enti ewiase nyina koto esoli Satan obi koto soli Satan so onya we okay odwane kotena sori dem obompaye ye ya kontra no aye bi oye police ni okay nya na obi di bim so agi sika beli na man ko enye edi ni ko police station obi ye lawyer ni oye judge oko presby oko methodist nipa no de wa ye no enye nso wo betua enye no watua adane asem no nya ni adane asem no okay obi ye soja ni nya no abu obi kwambone so no okoto sole bone na okoto sole bone to sole bone odi tuo ne ntale ehunu what you say okay obi ye osofo okay osofo usu nyuma wafo obi re asole no apobo Yesu moja no obu no to udi obu Yesu moja to wan to mi ni problem enu de adani duru wa Yesu duru wa obejiru moja na ni moja ndodo a wato no ebia wo Yesu fura wo no tie ni o Yesu fura wo no ebia wo nko ande e wodo nti odi ni moja ama so nko akoton me say Yesu wanfa ni moja ama me to ama moja da bi sabe nkoton ntimi nton Yesu moja okay omu a Yesu di ni moja na ama omu ton ye no omu na be kwakwa ya akonta Yesu mi ton moja ni nkoto adu enu nie yes okay what I say enti sa esumu nyuma ayeye no okay enu ni yes say we are controlling the things of the dark world okay na some nyuma na na yefo aso yeye what I say ya koto soli Satan okay because so obi kan na asab na udisu wa koto so na obodo enti dia on peno on John 8:44 no obeka kiro atrofo nyina aja atro dodo se na oni petwa abrabomu awotete eni amane bi onipa committee onipa ntimi ya den enka no kre okay it is angofo we nyina akoto soli Satan and this is what they are telling you people say musole amose mo kwa asori musole amose mo agimu Yesu na du enso ye nyuma na ye de amamo no eno na mudi akire ne ahwebo adiun what I say they were trying to tell you people say masa they mu ye nyina kenken kwa enkoma bia mu Christopher amu na wiati nyina dede na mu ye mu ni hwe mu ni mu mo bra bia mu ni hwe wo wiase bia na mu mu ni hwe and that's exactly so they purported this event okay to tell the world something people who don't believe in said after death there will be judgment you know? Okay. These people no the event was finalized by three dark world no really we are Illuminati, Freemasons and the Skull and Bone. Okay. Yeah. It too sharp. I'm the sponsor program. Anything omu ntimi nya bibi without them. Omu ni omu nyina agina ye. Skull and Bones no any skeletons. Omu ni skeleton na ewu omu no. Okay. Oh, video no hwani yo. Skull and Bones ni skeletons no. Omu ni secret society. Ana omu de ade ahye omu nsa te say the Freemason for dress no. Omu na wo temple bi anu omu wo no omu hia no. Omu ni Mason for. Omu ni Masons for no. Okay. Ana Illuminati for no. Omu na yem Baphomet nti na Baphomet ni daade ni mu. Omu timu omu de ko no.
Okay. What you say? Okay. Now it's a new generation. So nipa prayer hwehwe enkwa. Heading. Ebe dia mo nipa. Yesi ade we nanka ye ni suma se na yesi ade ye je no bedwa mu podwa ama wiase nyina we bi. There's nothing to be afraid of. Na ye kra ya ni hye na ntiase enyo na abagim na kire ye mu se ya ebi di akira nso ma ntiase. Ontimi ntiase da. Okay, jiso mo an enum di omo. O se ebinim di ye de amom so mu hunu di ye ya. Ahintasem. Okay. Ebinim di ye de amom kasa bebuom. Okay. Eti we no omo de amam kasa obebuom. Mutie a mo ntiase na mu hunu so omo hunu mu. Ye hu se na yesitie. What I say na ye de omo de amam ye nse ye hunu ahintasem. Okay. Okay. What I say? Okay. And that is how the whole image, the pictorial view of whatever that happened. Okay. And na ma kire them. Sanity for the bisane say. Nti di omu ye nyina ade chi ya ensuo togbagba asase bugukum nipa sa no. Eno no enye Jacob Tumfuo no. Enye nyame a. Enye Jacob Tumfuo. Omo aye so omo apaka mu na yes. Enye Jacob Tumfuo no. After ni efi so omo hye nyame abufuo. Omo hye nyame abufuo. This is something irritate nyame o. Nyame hu ne say David unse o born asase na omo ti asase ne so jade omo pesa. It's appointed unto man to die, and after death there's judgment, whether you believe it or not. Unless you die. Okay. It's only the dead people who can attest to this fact. Okay. Now let's see this. Amo bi nya na adre se obi ye bibia ma ha nyame o. Ya o empusu no kora. O Jacob Tumfuo na na me ni di nkomo o ti we enha no. Sa Oni bi ndia. No de na asase a obi de patapa age afri ni sem. Obi anye da. Na ndi omo ye di obi o se asase no wo no ye de ampa so dodo na ekoto sole no. Yes. Satan from originality, he had always been there. Okay. So what you say? Oh hodada. Oh hodada. Na fi de I say o ma bamu pa. Omu mamu. O ma kanya omo ho. Efia ba ifu omu nti ho. Omti ho na ye omu kanya say ja. Na wu fura busia be. Bretu. We bretu. I see. Okay. Now bretu ba ifu omu nti ho. Omu ho. Enu omu community. Omu koi. Enti you see omu ye the satanic things are there. Okay. But the issue here is Osi kasen ni yo nyina be pie watemu no correct. Enti di omu ye na encourage. David. Onim sa temu ho. Yes. Okay. Okay, oh, yes, paying no be ye bida. Akukula de obi aye dey. Aye bida. Good. Enti paying no kasa bi. Osi what the day. No matter what happens, even if God gives us 10 million years. Yes. To a job, Momunya de Ompe. Monye. Now, a Janan soon say yes, yeah, to me. A Janu Madin Kakashro, proud to 40 days, occasions here healthy. I was doing some Sunday teachings, be I saw about Koye, or say some questions, be or see, yes, they are doing such an okay. Dear was one and I was trying to tell him something, and here is it. Okay. Who's a true one such a Yankupon idea? No nipa a Messiah and dear, a onipa a Messiah and Chefa. And to was saying, so one traso no man temo bomber to be a Messiah now man temo babanoni. Sir, a bad day. You can walk up. Ube Johnny is a bed Kakami Frozo, so coffee. Brabasum Yami Papa Yabutre. Oh, to be massa. I didn't to be ma. Into me, ma. Enti nyame asam ye ntro that be an ntro ebetimi aba ebi obimba unzie enyu hu atinyi ma Satan fa wo hwe ho mate wase ye miti o de enko what you say ditum ebetimi asi good ebetimi abasa one day obedwane agya Yesu ho ketre Yesu ebetimi asi yes mete wase and now eyi Isaac ne Ishmael ko di ntima ese ya fa no ba for de because ebia na Satan fa ho nwa akobo se ko fi na isi asase o se ko fi na tia asase ni se won do wu no ma mi mfa nkuro tutu no ebetumi asi na me nyu kuro se bia how come first camera Put away Erade de mpompo mi enu esi mu maso a odi on fo puduo mra what you say
it's humans, we have become the bona fide property of the Messiah. Enti as a Christopher de Yesudia. Yesudia. Enti what you say? Enti mature say after any nocturnal gathering of witches and wizards, no. Was a BBC. I was a BBC. Near Moja for these people. That's what we do. Kumna some normal. After any event, be say. Payini biya ebobo dwa biya no. Because of payini nti after dwabo no. I will see obi. Oh, okay. Now if you say obi free man, payini be free man ye ne sa. Payini be free man ye dwabo. Ne dwabo. Enti once o matimi abodwa no. O se moja gu. O se bibi so form. Enti mo bia enka say nyame na ne bua fu na de ya Yesu no enye bi ni we. Assassin way. Okay. What you say? Okay. Onu amuti asase no kra chi ni kuru bo na senwam. Okay. De obo na senwam no trans didi. What you say? Na wa fe a wa wi afiri wi ase no. Eno na we dey satanic event is satanic powers which converge at that particular podium no. Eno no ma taking the souls of those people who came. And I'm they create self flood and then say we no. And a warning to Christians. Unia. What I'm saying. Una mu gina jana ni mo. We say basa se ne so a. Say na mu si fa no. Utie. Busa hu say de oti Opatafour no. Obi kura timi ka say this guy is funny. When the ya na no de ma ne ha o. Me de ha onye nyame de ya. Utie. Utie. Me kira wade de oni pe kan ha mi o. Ba me kira wade. Obi timi ka say oh this guy is funny. These are all false conspiracy theory. But me busa say nipa na ono te ho no. Okay. How serious no te? Onu kura hu he wa da no na problem e da ne so no. Ni nkonu e so no ye biye so ma no kura. Eso since omo na ka me ho na 2020 ni COVID time na call lockdown. Okay. Amanfo so. Na me ho man bi. Guy be somewhere 30 something. Okay. Ofre me a o se wa boa ge obi pa na ge na ja na ya. Ntemi nye bibi ma no. Na lady ni samra. Lady ni samra na mi gina phone so sa na mka say maza. The COVID the abanda so di obachi. COVID ba ye ni ma chi bi. COVID the aba obi apam ne guess won confie no. Wama obi ama ne girl. The girl holidays e confie na Yesu amechime. Udi oda so di echire. Na buru kwase a. Say dey make out here say. We dey et say dey Yesu announce say nyame adoma Monday. Eno oba. Okay. Obi be wura petese ba. Bida ye nyina wa hwe ye mi gu so dem hwe no. Enka ye nkwa so dem. Yesi ho na. Ke be bana o property nka o ka so benya ba bi agina. So what you say? Enti wo 2020 COVID ya ba wi ase enim say wi ase wi ya aba no. Bra enti wo to COVID ni ma ko yo be chira kwa. Nko red eye ni you ne girl obudu kwase a da bi o odone pa na ge ne da no na unim no kwasem ni no wa America obenya ko bo na sum obi akosem no akaba bo no oya minim so o he me akaba bo na sum tire se de me pese be kire nyina ne se de wiase ko adane wiase de si de wiase ko no onipa da so e de ne kra ne na brabo di agro no kura nkire kire wo okay na afrosurfaces so ho omo eto Yesu moja so the ade until you choose in between. Okay. Okra no nkwa na ekura ne de onyame de ama o. Okay. It is you become only accountable during the judgment day. Okay. Or when you die. Okay. But yenum bibibus yenum say ni there. We are there to tell you. Ntina me ye odifo. Okay. Ye onyankopon nipa. Me babo da wuro ni ma na se o fa fine wan fa. Okay. Me ntimi nshow. Okay. What you say? Enti sa na tie mi nua. Alright, abusia Opatafour Opatafour na matene nka no. Edru fia de say dia ya jimro na wa we video ya hwa ne nda we fu so ya nte ase da. Enya Prophet Opatafour na be jimre ade ya wura mu say ya. Opatafour Prophet Opatafour na motene nka no. Opatafour TV. Opatafour de ya ka twa to ne so. Nyame nhira obi bia. Ya so 40 days wa bre ye de wasen so wa jimre bia video yi ma amaye. Prophet de ya ka twa to. Eze mu ahomegiem. Opatafour me home.
Okay. Be any hobby. Subscribe to the channel and share the video to a lot of people. Let them get it. Okay. And tell them to come watch. Okay. And I believe so be inshra. Okay. Na be so ready be my. Okay. Yeah, we are there to reveal mysteries. Okay. And decode scriptures for you to know the truth and realities of life. Okay. Subscribe to the channel Opatafour TV. Subscribe to this channel on YouTube and at the same time on Facebook. All right. Maybe I'll show you abomode na subscribe. But you be for America for me my. I love you people so much. Till do I believe so one year. You know abena a salute. Na UK force me chiamo. Okay. All right, abusia odi for Opatafour asase no na nsia. Na moten nkan odi for abre oso okọ home kakra. Ya hye mo bosa na otu se ne. Ya sa de ne beba amana be yi foforo ano. Me din de o se kofi edum be si ha. Ya da